bagong parokya tamo, pupugayan ba kayo? Ing lubog at kapayapaan ng Diyos, at ng dilutang sa Kristo, at ng banal na Espiritu, mirasnan sana po kayo. Ing lingap-lap pa kamay ng kakatamang patron, Santiago Apostol, lukuban na kayo naman sana. Patamiti, uling balumi, magdalang bendisyon at galang, king komunidad tamo, iting tamang bayan, ing banalalahawan. King yagluda po ding bibilog king Fiesta Community 2022 at Konseho Pastoral ng Parokya tamo, iatad at buduwang ko iting responsibilidad, king administrador ng Chapel Pastoral Council ng Gawad Kalinga, Brother Oliver Zenoya. Sana nung nanay kaingatan at kaayusan, aging panani, makanyan mo naman, hingke kayong idwang at iyampang, baan kepa, ke kayo ang tumurin, miras ingkalar, at bendisyon ng Diyos. Ini ay sangkebo ng pamuntok ng mana kada barangay ng barangay Santa Ines. Pauling ng lubod ng pakambal kung ginang sa Kristo at ipato ng tamong Santiago Apostol, bigsaya kami muna ng pamagdala ng minimal ararawan kung kaya kaming baryo, Santa Ines. Nagmo karasang loob ng gimpanan ng pamag-devotion ni kung kaya katamang malapatron. At kinino kami at kambeni kaya kaming komunidad kipamipasyat tapat kasayuan ay ginang sa Kristo at king amin ng apong Tiago. At kaya katamang patronan. Ang king pamilya ng Diyos, ikaming kalasunin ng si P.C. Santa Ines, nanalangin kami, minya kasagpantayan, kambini kaya katamang patronan, yapong Tiago. Kaya kaya katamang Diyos ang malugod, at minsan may yakit ipamisan netong amayak, pamiugnayan ng kaya komunidad. Netong ang at mundag ng kaya kayong kasalpantayaran ng Diyos at tapat at devotion ng patulungan tamo. Palakpakan tamo. Yun ay sangke i-administrador ng bawat kanina dahil magsaya napilang namin. Lupuri ang isang dam ang ginang ng Kristo. Di ba akong Tiago? Maalawas kayo ito, karang pusong makabuklat at doon talasalpantayang katoliko, tetikin kayo kami gawad kayo na bilog.
Itutunayan ko sa ito kaming tama nilibong at tama ng hanggat karing kayong mga malalarawan at paganakamin kayong pamanatili at pamanangkabi kami. Salamat po kayong talasuyo at talapanununa ng CPC ng Santa Ines. Kaya po kami kinpamanalangin para kinpamanulong at pambagol ng kasalpangkayanan ng Diyos at kagayangan ng kakatamang Catherine Santiago Apostol. Kalukayo, ang kapal ka magdebosyon kaya kami gampanan at iawag ang lubog, kapayatan at aming sasamotong karengke kaming pamilya. Karengke kaming tibale-bale at kinkabirugan ni barangay. Asahan mo po ang tagunan ni pamaningat, kaayusan at katahimikan bang maging makabaldugan at magrasyaga ang pamandalo ng larawan ng Apong Tiago ketik ang barangay niyo. Salamat kung bakal ko kayo at malaos kayo kinkeking komunidad ketik gawad kalinga gili. Ngunit po, pag nagmang tayo ibalit ang Apong Tiago. O Santiagong patulunan ni Balen Betisi Panigapumi patatakan kasalpan Sawit muli biasa ke kami hindi kamatayan ikang aligat santungan ikang sanghalan kasalpantayanan kang Jesus mukya daralan hindi kamatayan ikang aligat santungan ikang sanghalan kasalpantayanan kang Jesus mukya daralan sa kulitan ka na yan. Lukluk tamo po. Mayat asisilin po katamin mo iado pala po tingka katang panalangin daw makatukod kapasalamatan. Edita Quijote, Wilson Salonga, Elena Cleo Malit, Iris Pasha, Risa Pasha, Richard Pasha Jr., Candy Pasha, Ron Wick and Francia Pasha, Mark Leo Batis, Carla Sanchez, Dr. John Villacorte Santo, Romel Rivera, Patricia Manansala Prim, Chantal Inlang Parejo, Edgardo de Romero. Para kung taladuanan, Otelia and Adolfo Pangan, Janet Maglalang. Kapaldanan, Elisa Romero, James D. Lorenzo Santa. Para kung malagwang kapaldanan ng Ariel, Bilya, Sinalda Mandat, Mayra Padiana, Sally Bate, Maricel Munoz. Papasalamatan, Mr. and Mrs. Ricky Domingo and family, Mrs. Juliet Mamliklik, Mr. Ariel Bilya, Mr. and Mrs. Rolando de la Cruz and family, Mr. Kevin Banay, Mr. and Mrs. Richard Andres and family, Mr. and Mrs. Jerry Clemente and family, Mary Jane Intalan, Mr. and Mrs. Jeffrey Silgar and family, Mr. and Mrs. George Masadre and family, Mr. and Mrs. Nick Corter and family, Mr. and Mrs. George Kabilog and family, Mr. and Mrs. Ricardo Pasha and family, Mr. and Mrs. Albert David and family, Mr. and Mrs. Roger Da and family, Mr. and Mrs. Jeronimo Santos and family, Mr. and Mrs. Robert Tadyang and family, Mr. and Mrs. Oliver Danilo and family,
Mr. and Mrs. Dennis Moore and family. Mr. and Mrs. Mark Angelo Talang and family. Mr. and Mrs. Roman Bugu and family. Mrs. Agnes Ga and family. Mrs. Daisy Tobias and family. Mr. and Mrs. Maria Gatus and family. Mr. and Mrs. Rogelia Brown and family. Mr. and Mrs. Roberto Arandola and family. Mr. and Mrs. Marcelino Layog and family. Birthday, Nicolas Carter, Iluminada Carter, Juanita Parpana, Jessica Parpana, Jacob Travis Bernes, Roger Ga, Loida Manalesa, Regina Pagyan, John Paul Pagyan, Lizelle Pungay, Bryce Bungay, Jennifer Day, Maria Rodita Ramentas, Rayber Tulala, Jaybert Tulala, Jennifer Dalo. Kaya Diana, Natalia Roberto Tangan, Janet Maglalang, Kapaldanan Elisa Romero, Paul Lisni, Lorenza Sampat, Calabro, Rico Agarita, Adriana Tangan, Julian Romero, Jose Perker, Jinty Perker, Barbara Day, Grace Day, Jerry Manaloto, Grace Dalo, Juan Villanueva, Corazon Villanueva, Warren Flores, Alfredo Manalese, Andres Intalan, Marlon Layog, Maximiano Paglan, Francisco Razon, Dominador, Sabarina Bungay, Cesar Quinto, Barbara Dalo, at binaldang kalabot ng purgatorio, lalong-lalo na rin ang alamang nakaga nakakaroon. Maya pagdini po kay kayo man. Karetangan po hanggang taong at parokyanos pangatsukening makiabe po king banalamisa. Ariyan ni tamo po ing kaya kayong kakanan. Bayo ta po umpisan ing kaya katamong kapag masusan. O ileleta tamo po. Eta po mag-umpisa hanggat panamdaman niya po ing kaya kayong kakanan, ing kaya kayong atsan. Sige po. Panayan da po ako pumigaga na ka. Miralot po king kakaterak king dalan. King ganap pong kataynikan, sige po, ariyan niya po yung kaya kayong kakanan or ileleyo po, isadya tamo po yung sarili, tamo kaisipan at katawan, king kaya katamong banal na misa. Bakal pong salamat.
kong ngeni at ikang tataya ko yung pamuklat na dalit. Ang tingin ito kapamilya, may tipon tamo king lagyo ning ipa ang poning banal o Espiritu. Ing grasya ng ginutamo sa Kristo, ang lugot ng Diyos, at ing pamatisan netong ning banal o Espiritu mantado kay payuman. At kaya ang tumur. Kayang doman no kauran, kuryan tayo sa katamang Ginoo. Viva ako Jose! Viva ako Tiago! Viva akong Tiago! Kaya ang katamang patulungan. Kaniti pong kalimangaldo ning kanang mayaldo ning katamong pamagdalo baryo. Bisan pa salamat tamo king Dios lalong-lalo na para king regalo ning metong komunidad Kristiyana keti gawad kalinga. At tamo ngay ni keti makatipon king harapan ning banal a Eucharistia. Panetamong lalapit king lamesa ning Ginoo at kaniting lamesa papakilala na kay katamo. Ingalanganga ng lugod kay katamo ang magmasang nipakayat tamo. Karing balang tinandit tamo binyeng sarili tamo kaniting Santa Misa. Karetang panahon tayo inintindi tayo pekibaluan ng kabalduga ng iting Eucharistia. Karetang panahon tamo mulat kay isipan at katawang king pamamunta tamo king banal a misa. At tamo kilalanan ang magbiyayang presensya ng Diyos keting lamesa, king kayang amano at katawan. Mausta mo kayang ini, manyawad pa kalulo at sikanan. Ikang etutula king nanomang midungisan king kasalanan Ginoo pa kalulo. Ikang maning tinlubo sa katapatan karingketang pakamalan Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ikang magdalog kaligtasan karing taong mabigyeng makatuliran Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. In Diyos sa mayo tayong tutu pakaluluan na katamo at king pangapatawad na rin kasalanan tamo iyuli na katanan sana king Diyo alang anga. Amen. Manalangin tamo. Oy paning mayupaya, tinubog mo ingke kang anak king yato ban maging tunay ng sulu. Itugtog me sana ing espiritong pengako na kay kami, ban asal bagmi ing katutuan karing puso daring tao, at gisingan karela ing kapamimpuan king kasalpantayanan. Ding sablang tao mi baitlasan ng pasibayo, king bayo ng biening binyag, at parating makiyagom king banal mong balayan. Itinganadwan mi king kapamilataning ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyang puan magari kang bemot ning banal Espiritu, Dios manggaman king alang angga. Amen. Pamamasang iba't libro ng propeta Isaiah. Jerusalem, menghari ka karing kekang pamuntok, ang poding taong kekang manungkulan. Karing tao na ni Sodoma at Gomora, magirandam ka sa king sasabyanan ng ginukeka. Pakatumiran mo, intuturo na keka ng Diyos. Keka sasabyana, isipan mo galang, intutula ko, karing ayin sakripisyo, aalam patugot mong darawon ka na ko. Sinawa na ko, karin tupa, akekang durulukan, bilang ayin. At tinuring, intabada ring pepataba mong animal. Eko kakatula, indaya daring toro, tupa at kambing. Nino sinabi kekang,
idala mo nga niti, potang sasamba ka kanako. Ngunit sinabi ke kang lapastanganan me ing kanakong templo. Tuk nang nakang magdala karing ayin aalang kabaldugan. Masusumami ko, kinbawo na ning insenso, adarawon mo kanako. Eko na laapi batapa, ning pamagpiesta mo, kimbayong bulan, ding pamagmasusi mo, kingaldoning sabat, karing kang pamitipon, reliyoso, uling midungisan langan, deti, karing kang kasalanan. Ikakasamang kula ring pamagpiesta mo, kimbayong bulan, at ding aldo mong pangilinan. Sinawa na kung mibabata karete. Era ka pansingan, potang itas mula, ringgamat mo, king panalangin. Hanggang nano kang manalangin, makaba o era ka pakirandaman, pablasang marinat laring gamat mo, uli na ningke kang kasalanan. Wasan mo ingke kang sarili, maglinis ka. Tuknang nakang darapat marawak king akakit ko. Tuknang nakang darapat marawak at mangaral kang dapat king mayap. Ipairan mo ing ustisya, so panula ring malilipit. Ibiye mo ing mga itulid karing ulila at ipangwa mo la ring may balong babay. Amano ning Ginoo. Pakibat tamo, king katuliran, ipakit ko, impamagligtas ng upaya ng Diyos. Ulitan tayo po. King makatuliran, ipakit ko imagligtas ng upaya ng Diyos. Era ka panyabyanan uli daring ayin mo, o ring ayin na durulukan. Aparating darawon mo kanako. Dingke kang lalaking baka, kula kailangan. Nimetong man kambing, karingke kang kawang. Pakibat po. King makatuliran, ipakit ko imagligtas ng upaya ng Diyos. Nang matulid yung manggit, karing kakong kautusan. Ala kong matulid, bang ikasiluwang ke kayo yung isabyan. Pakibat po. King makatuliran, ipakit ko imagligtas ng upaya ng Diyos. Daraptan niyo yan at uling eko bubulad, balayo king kalupayo ko. Pakibat po. King makatuliran, ipakit ko imagligtas ng upaya ng Diyos. Dapat ngeni, panyabyanan da kayungan, bangke kong malinawan, malingke kong daraptan. Hindi namang midadaon ayin, kalapastanganan, kapasalamatan, ako'y inkayang parangalan. Hindi namang mabibye, makatuliran, kako tanggapyang kaligtasan. Pakibat po. King makatuliran, ipakit ko imagligtas ng upaya ng Diyos. Talakanda po bang parangalan at ako lang. Mayap abalita. Ingamano ning Dios yang sulu, pabiesa laking dalaning bien. Ingamano ning Dios yang tukyan, pamiras king kayarian. Haleluya, haleluya, haleluya.
mantabe yake kayo. Pamamasa king maya pabalita at pangkang San Mateo. Ligaya keko o Diyos. I Jesus nga nakaringkay ang alagad. Eyo isipan king di natangkuban magdalang kapayapan keti king yato. Ali, eko di natangban magdalang kapayapan, nunemeto nga espada, di natangkuban pisalangsangan ko laring penganak alalaki, ampon ding tatangda. Ring anak ababay, ampon ring indura, ring manuyang ababay, ampon ding katuwangan dang babay. Ring maging kasalang ning tao ila mismo, ring kayang katumbale. Ninuman ingipalalo ni itatana, o imana ke sa kanako, eya karapat dapat kanako. Ninuman ingipalalo ni anak na babae o lalaki yaman ke sa kanako, eya karapat dapat kanako. Ninuman mamusan king kayang krus, at etuki king kagulutan ko, eya karapat dapat kanako. Nino maning sasagit king sariling biyena, mabating yakeya. Nino maning mibabating king biyena, alang-alang kanako, akit ne. Nino maning tatanggap ke kayo, ako yung tatanggapana. At nino maning tatanggap kanako, nino maning tatanggap kanako, inting tinubod ning Dios, uli ning tinubod ning Dios, mira kayanan niya king ablas ning tubod ning Dios. Nino maning tatanggap king taong banal, uli ning banalya, tanggap ya king ablas ning taong banal. Nino maning babiyag yang king metong mong tasang dano marimla, king metong karingpe kamalating deti, uli ning alagad ke, sasabihan ko ke kayo, eya mi pagkaitan king ablas na. Inyang ayari ng Jesus, ing pamanuro na karing labing adwang alagad, may koya ketang lugal ita, banturo, at manaral karing balen, apakalapit ka rin. Pakamalan kong kakaluguran ng maya pabalita ng kikatang kaligtasan. Kapuriyang keko o Kristo. Paano pa yayo po nung medyo liwan ako po boses? Kanita po yak po balo nung sigurado ko po balo yan yung kanta ngayon eh. Ating sinikat pong kanta kanita, kanta ng Gary Valenciano po yata, balo yan po ba ita? Kita son? Gary Valenciano, makaniniya po yung lyrics na. Kaya't pilitin mo, ikay, habang may panahon ikay, magbago, pagmamahal sa kapwahay. Ulitan tayo po. Kaya't pilitin mong ika'y magbago, habang may panahon ika'y magbago, pagmamahal sa kapwahay, isipin mo. Kaya't pilitin mong ika'y magbago, habang may panahon, ika'y magbago. Pagmamahal sa kapwa ay isipin mo. Karakal ko po dimdam mamakanya na karakal ko po dimdam at aramdaman. Apa magsisi karing may ngalabasan na yeldo, may ngalabasan na bulan. Pamagbisa ko pong mete at pamamisita karing masakit at kematen. Magsisila ring kapamilyada uling eroliguran. Betang anak magsisila uling edoliguran den pengarida. Anyang mabiela pa. Ring kamag-anak, ring kakaluguran, magsisila uling eda piniling paramdaming lugudda. Karetang kamag-anak at pakamalanda. Anyang mabiela pa. At balwan niyo po yan yung metong kareng pek kamaragulasangkan nung bakit makatipon tamo kaniting banalamisa. Kanitang misang ini. Kabang ating panahon, kabang at sutapaking panahon, manyawad tamong sikanan king Dios, ban maging mayak tamong Kristiyano, ban tumide kasalpantayanan, lalong kumabyeing pag-asa, at ban lalong maging dalise ing lugod tamo, at lalong strong faith, living hope, and pure love. Yung katuruan na po ng Santa Iglesia, buli ko po ulitan yung statement na ini. English sabing statement, ulitan niya po niya.
The Eucharist is the source and summit of the Christian life. Agyoy pong ulitan. The Eucharist is the source and summit of the Christian life. The Eucharist is the source and summit of the Christian life. In Eucharistia, iting banalamisa, yaing panibataning die Kristiyano, iting banalamisa, iting Eucharistia, yamurin ing kapupuntalan ng die Kristiyano. Iyang panibatan, iyang pupuntalan. Ulitan kayo po. In Eucharistia, iyang panibatan, at yaing pupuntalan. The beginning and the goal. Pero, it is the beginning and the goal, pero tintamong kailangan gawan king pilatan. Nung Eucharistia ing panibatan at pupuntalanan ing kaya katamong ye, nanong kailangan tamong gawan king pilatan na ning Eucharistia at Eucharistia. Potang sinimba tamo at magbalik tamong simba. Nanong kailangan tamong gawan? Hingkutang, kayari ning tinggap, kayari mong sinimba, nanong gagawan mo. Kayari mong sinimba, nanong gagawan mo. At kutang mo naman, at pota namang may balik kang pasibayo para simba, nanong darawon mo. Potang minta ka king misa, nanong gagawan mo. Kayari mong sinimba. At pota magbalik ka king misa, nanong darala mo, nanong darawon mo. Nung etapo balo, bakit may manerak tamo ng din king dalan? Bakit kay basa tamo king dalan nandin? Ay, kay sipon tamo mo. Kay pagal tamo mo king kaya katamong gagawan. Kapamilataning propeta Isayas, misan pa po, palagay ko, po kailangan ipaliwanag kaya kayo ini. Basan kayo mo, at panikwanan tayong kapanamdaman na ning Ginoo kapamilataning propeta Isayas. At inyang dita kasakit loob kaya katamo at may siguro kaya katamong mintakeni. Pakiramdaman tayo po yung kaya nga mano. Nga naning Ginoo kapamilataning propeta Isayas. Epo nalaapi bata, ring pamagpiesta mo king bayong bulan. Ding pamagmasusi mo king aldoning sabat. Karingke kang pamitipon relihiyoso. Uling ni dungisan lang ang deti, karingke kang kasalanan. Pikakasaman ko na rin pamagpiesta mo at dingaldo mong pangilinan. Sinawa na kung may babata kareti. Era nakapansingan, potang itas mo la ring gamat mo king pamanalangin. Hangyang numano kang manalangin, makaba, era kapakiramdaman, pablasang marinat la ring gamat mo, uli na ning kekang kasalanan. Wasan mo yung kekang kasalanan, wasan mo yung kekang sarili, maglinis ka. Tuknang nakang darapat marawak king akakit ko. Tuknang nakang darapat marawak at magaral nakang dapat king mayap. Ipahiral mo yung ustisya. Saupan mo la rin mayayalipit at mayayabuso. Ibye mo'y mga intulid ding karapatan daring ulila at ipagtanggol mo la rin may balo. Yan yung sasabyaning Ginoo kaya katamong magpiesta. Nakatulan yung kaya katamong pamagpiesta. Nung yata naman wasan, yung kaya katamong kasalanan. Nung pibasa tamo nandin, at tamo baywan, yung kaya katamong kararaptanan, sipon tamo mo, at tamo linis, yung kaya katamong marok kararaptanan. At yan nga manwa ng Kristo, king Ebanghelyo tamong iningaldo. Di natangku, eban magdalang kapayapan, nun eban magdalang netong espada, pamisasagsagan. Eko di natangban magdalang kapayapan, no ne pami kawakawali, nga naning Ginoo, nga nawari. Di natangkwaliban mi payapa ko puso, di natangkuban ali mawala ding isipan niyo, ali, no ne ban ituro ko kaya kayo nanong sukat yung isipan at daptan. At yan mo naman yung gagawan tamo po balang banalamisa, balang mititipon tamo kaniting lamesa. Mo ban manintun kapayapan, panmaninton pakibat karing panalangin tamo. Nune mo naman, mumunta tamo kaya ibandigising ta kapanamdaman, lalo na para karing taong ala ng ayasahan king karelambi. Yan yung pupunta lang tamo king lamesa ngayon. Bandigising ta kapanamdaman,
para ka rin taong mangay na kapilubluban at mililele king lipunan. Yan ang pupunta lang tamo king lamesa ning Ginoo. Potasan ang kayari na ni misang ini, i Kristo lalo yung akawangis. King kayang pamidaw na lang dungis. King kayang pamidaw sarili, king kayang pamaging eba ka sarili. King kayang kapamintuan at king kayang kapakumbaban. Potang damdaman tasan yung kayang amano at tanggapan tamo yung kayang katawan. Pati amano tamot pamikakatawan, kaya mi pamisan. Amano tamot dapat, kaya sana milapat. Ding amano tamot dapat. Kaniting misa at king balang misa. Kang Kristo yan yung kaya katamong ibiye. Ban itamongan maging kalupataya pamibiyebye. Nung aliman, nung apansinan mo, nung aminan mong eme kaugali, eme pakaugali at kawangi si Kristo, katutok ng lalapit king banalamisa. Ing lamesa ngayni, ing banalamisa, ing pisamban, detok nangan ding taong mga linis. Detok nangan ding taong banal. Ing pisamban, ing banalamisa, lugarya bainta maulo tamo kaning kaya katamong pagdalanan. Bainta maulo la ring taong nga sugatan king karelang laban king biye. Pope Francis would call the church a field hospital. Aliya toknangan daring mga linis, maglinis-linisan at magbanal-banalan. Nuni hospital dering taong may nga sugatan king laban king karelang biye. Yan yung banalamisa. Yan yung kaya katamong lalapitan balang sisimba. At bandang tauling, na maging importante nanong gagawan tamo king banalamisa. Na maging importante nanong gagawan tamo ken. At nung kapilan ka ulit simba, nung kalwal mo keni, ala namang mibayo kaya ka. Nung kalakota ken lamesang ini, kaya ri tayang pinggapi Kristo, yan naman yung kaya katamong gawan. Alam mo rin kwenta, yung kaya katamong misa. Ang tinumakananong maging importante yung birthday mo, ating kamatayan mo. Nung impilatan naman, kaya kamiging maya pa tao. We always celebrate birthdays. We always celebrate death anniversaries. Pero akakalingwan tamo na nung at suking libutan ng birthday at ning kamatayan. Ingkutang, kayari mong libay at bayo kamate. Nano kang klaseng tao. Nano kang klaseng tao. Nano kang klaseng Kristiyano. Yan ang importante. Kayari na ni misa at bayo kadatang ting susunod na misa ninuy ka. That is what matters. Magatubiling dapat king istu at mayap. Ipairalig katuliran at babyeing karampatan. Pagtanggol ring abuswan, pakiramdaman ding at suking kalungkutan, maging sandalan daring alangalapitan. Yan ang kaya katamong misyon, yan ang kaya katamong pakikwanan. Nung naman isipan mong mababa kang tao, at ala ka nga sao, kaya rin naniting banalamisa. Simba ka pa mo rin pasibayo. Banatuklasan mo yung agyo mo. Di natangay Kristo, banitas na ka. Nung naman isipan mong matas kang tao, at mo kailangan ng sao, simba ka pa mo rin ang yang matas kang tao. Banatuklasan mong kailangan mong ring pasaw. Di natangay Kristo, banibabana ka. Ding matas kening misa, mi babala. Ring mababa kaniting misa, mitasla. Nung manyaman ka kakanan, king kilwal, kaniting misa, pare-pareho tamo kanan. Nung ka manyaman ka kanan, king kaya kayong bale, kaniting misa, pare-pareho ta inuman. King katawa ng Kristo, yang kaya katamong kanan. Kaniting lamesa, ting matas, mi babala. Ding mababa, mitasla. Ban maging pante-pante tamo king lawe na ning Dios. Ban itamo man maging kawangis na. Nibay tamo king wangis ng Jesus. Ating pangarap tamo, potang mate tamo, mas lalo tayang kalupa i Jesus. Ban subli tamong miya kang Kristo. Ban itangan
ni yabe-yabe ing kaganapan hindi. Pero iti nga nagawa tamo mo habang may panahon, ikay magbago. Pilitin mong ikay magbago. Pagmamahal sa kapwa, isipin mo habang may panahon. Habang ating panahon, tayo kakalingwan ng lamesa ngayon. Simbata mo, lungobta mo pisamban. Wala tamang pisamban kini. Importante ito yung lamesa ngayon. Ititipon tamo anting pante-panteng anak na ning Diyos. Binanang kaluguran ating nasa nakikatamo. Luguran tala, ting balang nitong lalong-lalo na ring pakakalulong. Amen. Palakad tapo. Papamalan kong kapatad, manalangin tating Diyos, ingin pang mayupayang tuto. Amin yete katamo king kabubugtungan ng anak, ba't maging kaya katang tunay at magyete nape, kaniting banal misa. Nga tamong manalangin kaya Ginoo, ipagkalugme kaya kami intinape ninyo. Ginoo, ipagkalog mo kaya kami itit. Para king balayaning Diyos, bangking pamisulusulo ra, king metong nga tinape, at king metong nga kalis, maging metong laking kasalpantayanan, king dapat, at king lugod, ipanalangin tamo, ng Ginoo. Ginoo, ipagkalog mo kaya kami intinape ninyo. Para karing pamintok din bansa, at din karelang talausok, gobyernuan, doring kakarelang sasakupan, king katuliran, at pamipante-pante, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ipagkalog mo kaya kami intinape ninyo. Para karing adyuking bingit ng kamatayan, in Eucharistyang tinggap daketi, kinyato, maging metong yasanang pangako, king karelang pamibangon, pasibayo king ligaya, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ipagkalog mo kaya kami intinape ninyo. Para kay katangan nga biyabe, kaniting kapag masusyan, king Eucharistya, akamtantaya sana, hindi waning katungkulan karing kadulo, kat ding ulila, ding ating kapansanan, at ding nasakit, ipanalangin tating Ginoo. Ginoo, ipagkalog mo kaya kami intinape ninyo. King katahimikan na rin kaya katamong puso, aduan tamo king Diyos, king kaya katamong sariling kapagnasan. O Ginoong Diyos, pakiramdaman mong mitmong pakalulo ring panalangin ning kaya kang manigapong balayan. So pan mong manyawad ketang ikatula mo, at ipagkalumuring karelang kayadwanan king kapamilatan ng Kristong Ginoo.
kapatad, baning kanakot kay kayong daon, matanggap ya arapaning Diyos, ipanglubos mayupaya. Nagapat na sa ating guniting daong karamdaman mo, kinikapurit italigayan kayang lagupin, kaya katangis sa mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, tingiran na ing lupa ng Kristong kay kang anak, amin yeking kayang biye, ban atabos no ring sablang tao, kapamilata na mi puriya ing lagyo mo, karing sablang balayan, manibatan king aslagan ng gana king albugan, at no karin man ing meto nga sakripis, sumidaw niya sana, king kay kang ikaligaya, itinganaduan mi kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi yake kayo, At kaya ka ang tinuloy. iyat nayo ring puso yo. Pasalamatan tayo ing Ginoo a Dios tamo. Iti karapat dapat tuloy. Tunepin karapat dapat tampon matulid. Ing pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa, Dios kingalanganggat lubos mayupaya. Ibabayo may ing Santa Iglesia, king balang panahon kapamilataning pamipalto mong lalaki at babaeng makapasubali king kabanalan. Babiye patutu king kekang alang kupas sa lugod. Agyaganda kami kapamilataning biyerang bayani at sa saupan kapamilatan ding alang likat dang panalangin. Ban maging mabiyekeng tanda ning magligtas mong upaya. Ulinita, kambering sa blangkoro ring angeles karin banwa, daralit mi ing kekang ligaya layon makyabe king alantok ng dang pamamiya kapurian keka at ngamingan kakanta. Banal ka Ginoo, Diyos kang mayupaya. Banal, banal, banal ka Ginoo, Diyos kang mayupaya. Ikmuya ing kanwa, ikmuya ing yato, ikmuya tumisu, ikek ang ligaya. Hosana, Hosana, ikakatasan-tasan. Banal, banal, banal ka Ginoo, Diyos ang mayupaya. Banal, banal, banal ka Ginoo, Diyos kang mayupaya. Hallelujah, makalalya, darata, inlagyo ning Ginoo. Banal, banal, banal ka Ginoo, Diyos kang mayupaya. Banal, banal, banal ka Ginoo, Diyos kang mayupaya. Tunikapin banaloy pa, ika ing panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalambumi, pabanalan mo sa riting ayin king espiritu mo ban para kaya kami, malyari lang katawan, abmondaya, ning ginuming Jesucristo. Bayo yami dahon ko sang lub king pamaylasan at kamatayan. Kinwane ing tinape, at pepasalamat yakeka. Pirasonet binyene karingkay ang disipulo ngana. Tanggapan iti ikongan at kananye. Iti ing kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bat ni ngapunan, kinwane ing kalis. Pasibayo yang pepasalamat keka, at binyene ing kalis karing kayang disipulo ngana. Tanggapan niya iti ikongan, minum ko kaniti. Iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo talanganggang tipan,
Ami bubu para kaya kayo't para karing sablang tao banketa, may patawaran laring kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Di panahon, datang yapan, ing kawakasan, ing kawakasan. Inyangin igaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Darawon mi akikaiting tinape ning biye, at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyaren mo kaming matampang tala kadarapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, king ikaming ansan ng misulusulo king katawan at dayang Kristo. Tipuna na kaming anting metong ning banal na Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban mi ganap ya king lugod, kamben ang Francisco akya kaming Papa. I Florentino ing kaya kaming Arsobispo. Yamong Raul ing kaya kaming Kura Paroko at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming tepainawan at maninayang subling biye, at ding sablang mayamo na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan. Pakalulwan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye lang angga. Ban kayabe ng Maria ing Birhen induning Diyos. Kayabe ng San Jose ing kayang esposo. Kayabe ring apostol, lalong-lalo na Santiago at ding sablang santo. At tinupad king malmong kaburyan king kekabaning panahon. Pulyandak at paligayan king kapamilatan ng Yesukristong kekanganak. King kapamilatan ng Kristo kambenat kaya ipangmayupayang tutu kagumning Espiritong banal pupuryan ka at parangalan manggaman kingalangangga. Anting beto nga pamilyang tinipunan ning Dios king lamesa ning kayang anak, king lamesa ning kayang katawan at daya, mausta mo kayang ngeni, king panalangin na tiro ning ginutamong Yesukristo.
Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Banting ka sa umaning kaya kang pakalulong, parati king mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan king panyatang ng Yesu-Kristong kaya kaming talapangabos. Kaya kang kayarian at itapurian at pinligaya, manggamang tinalanganggo. O ginuming Yesu-Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko yang babye ko kaya kayo. Emo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, no nilawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang iglesia, at pamayapan may ampon bilugan nagpangging kaburian mo, ika mabibiyang po mag-ari manggaman king alang-angga. Ing kapayapaning ginuman tabesan na kapilanman kaya kayo. Ing masayang paralan, idake tapungin iking balang metong ing tanda, ing kapayapan at pamikakapatan. Kapayapan. Kakamahalan kong kakaluguran, yo ing kordero ning Dios. Yo Jesu-Kristo ing idawon king kayang sarili kaya katamo. Yung memye king kayang amano at katawan para king kaligtasan tamo. Yo ing milalako king kasalanan ning yato. Mapapalad tao mi katamong mayayaos king apunan ning kordero. Ginoo ak matampang tanggap kaya ka. Dapat yagdas niya at kumayat ako.
Manalangin tamo. Hoy paming malugod, pakiramdaman mo laring panalangin ding sablang tinanggap kaniting pangako ning biya lang angga. Kapamilataning pamano kimi karing turo ng San Benedicto, maging tapat kesa na king pamananggap king kekang obra, at king pamaglugod ni karing kekeng kapatad king tunay lugod Kristiyano. Itinganadwan ni king kapamilatan ng Kristo. Bayo po, pasalamatan tayo po yung penibatan ng kaya katamong dalo baryo ing barangay Santa Ines. Palakpakan tala po rin may Mario na yung barangay Santa Ines. At ngayon po may pagkatiwala niya po yung kaya katamong relikya ating imahin na po ng kaya katamong banal na patulunan ni Santiago kaya ni pong karin pong komunidad kaya ni Gawad Kalinga. Atin po bang announcement, malibat po karing manungkulan kaya ni Gawad Kalinga. Wala na po. Tingko po kanong schedule pong pamangadi ngayon bengi kening tingarapan na po ng malalarawan at ng relikya ng Santiago Apostol. King Eucharistia, kita mo ngan maulagata mo. Kita mo ngan maulagata mo, uling itaya mo tatanggapan kaniti ing katawa ng Kristo. Nune kaniting banal na Eucharistia, ita mo ing katawa ng Kristo. Ita mo ing katawa ng Kristo. Ing balang metong kaya katamo, numan kalati, numan kababa, take nakatamo ning katawa ng Kristo. Anya ing obra tamo, luguran tayong balang metong antingi Kristo. Yan kaya katamong mission, kayari ning misa, at bayo tamo simba pasibayo. Luguran ni Kristo, king balang metong. King ginuman tabi yang at bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutu. Kambeda rin kaya kayong pamilya at pakamalan king biye, iba, anak, at banal espiritu. Pumena kayo king kapayapan, pamatulan niya ing Ginoo karing biyeyo. Salamat king Diyos.